Ta uria kwiragwo mukungi akorire mucemi ogwo nogwo ekwirwo aya eri marekorire haceke mari mihango-ini ya kugwima nyama cia nyamu cia githaka no marahofanirio ni maabitha a borithi. David Muololo wa ukuru wa miaka 57 mari na Mwendo Mumba wa ukuru wa miaka 26 marakorereirwo moragite wa Mbui Mishore iria ni ya uritu wa kilo cirathigiririo tari 200 na kinuku kingi gia thia nuthu kilo. Tumeweza kupata hiyo watu watatu, mmoja akaponyoka na pikipiki na huyo mwingine au wengine tukaweza kuwanasa na kilo 200 ya wanyama wa pori na tukaweza kuwapeleka, tumeweza kuwashika. Mwendo ni mwekwirwo borithi marauga makoretwo makitana nake kwa ihinda ria kinyao miaka 10 na ati makoragwo hamwe na muguomi ungi wanyitirwo mwaka muthiru na akiohwo miaka 5 jera. Watu yetu waongeleshe watoto yao wafanye biashara ile ambayo sio biashara haramu, lakini wafanye hii biashara ambayo ile inaweza kuwasaidia. Iko mbuzi mingi, iko ng'ombe mingi, wachinje hiyo, lakini waache na nyama ya pori. Ekwirwo aya mari ceceni-ini ya borithi ya Kajiado metereire gukinyio igoti-ini hamwe na hiyo na ithanwa riria maranyitikanire nacio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.